Hello, so pite ho hiji ta chapa farming a hi igam sung uwa muchi ho tampi bolun gel bangin ga asu theji poi hichu hetna hla samji thilbol ji dan hla samji a hi katino me zia chu hichi pe si athanom ho dia ai lo la lo bol ho dia e het naw ki sei pi to ki ser pi no me muchi to ki saya a phat na ding hi hen adam the na ding hi hen bol di dan hi zong le do num zong la do jing the a hi chuting le tua lim video ki mu ho hi abon cha hi kei to kei bol ngen chang a hi hich ho ki saya abol ding dan hi lo le hal ho a hi lo le aphat na ding ho pi dan hi lo le muchi ke ho ai lo le muchi phat na ding iti bol ding le sit bol de dan ho angai chat ho pi dan jong koison ho ai lo do nom ne hon jong I do ne hin do jing jeng the oi a hi ken jong ka phat ne chu suna inam sungwa he cho ai pan la na the a hin ka pan hu ding a hi chule aphat bi idungju ya muchi ipitu ipi itu wa ai lo le I tabang itu du ham ti ho jong e het na chu sunu wa ki sei pi tu diu a hi izia chu so pete ho isu pi ho athanom chusun ho ai lo le henom ho ai lo le thim zil ho sti ai lo le low ball ho kiser ti pi tu ti thei chen kiser pi tu tin ki zaman jing to te HPC like hitin ai lo le HPC subscribe hitin episode nan ne Tomato he chiting le seedlings, ei se hi lo vin tomato amite ki so vin gamsunga low ball ho ahin gan chawa aw hin iphat chom pi na di vin pangjing hoite ka ke pa e pan kita nahi ano namin yung hatan takam organic mulching in the butts. It's potato. It's coming out.